La poso lango barakona oku chinze chi kokoro ngo sakuse balusena omene imu ndimbeso chimu joni matanga chi assumption na awa mabe chi be Afrika kwe e bagala itengana na joni gango na chi kota asango chi be Afrika na kota liti asango chini aiketonga so aikifade laso na la poso chi laso a kusala ti kwa ti kodro so bia ti kodro azana sese si a tondani ti tene asara na ya ti a bavaka kwe ti kodro ti bangi si na ti kusala so iba a kwa ti kodro ni a tambula njoni aike ngagi losolo ki wainda kubu Frédéric Wagunda silo fani so si azukwe agufade akokapa na ati kusala so tizizende na ati bavakachala wala na ati avakachala ndende beni kota liti sangotini aike tiso aike kota wainda so si aba teneti ndukwati Poli Construction Service BTP siluzi yangati kusala tiro fade laso ti mulege na azuti ndukwati lo titene ala tonda titene ala sara kusara tiro na ndokwa ndende ake akotaliti asango chini la fade ala kema asango chini na molongoni sango na molongoni kezi ngati kota asango chichi la kuso gina ndoti sango chi kojo beyogbia Felix Molowa so silaso lojuti na lichimbeni bumbi so na hotel Ledger so aba tenechi ala sosi ya kipika patara na ndoti tenechi akpale sosi akejuchi na makati koroti be Afrika ngana ambeni a kodro na ndoti tenechi kpale chi akobera sosi aike gandende wala makongo chi bonjibu goyo sosi fade akota azu sosi akesara kusala na ndoti seni chi koroti be Afrika akokapa na yachi bumbi so iwara sangusu machi Martinez Gayo ngana Cheryl Malemasa na yaki kota matanga ti zingo yanga ti bumbiso gbeyongbe ake na lini akota tene abafa de gigi mingi so ake ala so ala ake na yati seni si amuni na popo chala ake loso lo ake na iriti OMS na kodroche be Afrika nga loso lo ake tonga na directeur régional ti OMS na kodroche azovuko na yati kota tene so ala sara tene mingi na ndoti kota bumbiso abagigi so ake mulege ande ti tene ala kanga lege ma fini mbuma so asigi si ake sara sioni mingi na mungo tene kojo gbenyo bia mokonzi ti gouvernement so agana iri ti bia ti kodo aunda kozo ni ti tene azo azukulitala ti ngbonga ako ndali ti asewa wala azo kweso akui ndali ti kobela ti ebola kojo ni si lo mu akota tene so lo ga ti tene ima akota tene mingi na yacha tene so kojo gbenyo bia tene so lo fa atene bumbi so aike mulege ande ti sigi na ngobo ti tene akanga lege na kota mboma so na popoche na kodro so inala iki na maka nga ake mulege ti tsara si akota tene ke bagigi mingi ti tena sala na kusala ti kanga lege na fini mboma so ake nzoni inga itene kota timingo tereso abagigi akodro ndendende so aike na makati ti kodro ti be Afrika alanga aduchida na kota bumbini aike kai ande laso lango balako na oku tinze so eke na yani la kwena yati a sangoti koroti be Afrika eke ndokwa dagbata ti bimbo sosi a leker meni kapati meni bumbi sosi atambula na mbegeka teneti bungoli na ndoti teneti maingoti kete koroti sambaso eke na yati bimbo se matangani a tambula fade lo solo justina lini eke lo solo ke wainda ti kubu ti gbengbe susi abatene ti aiti ngangu Georgine Wabi si lo ziyanga ti a kapaso nga na ala susi aike a mokonzi bata wala ala sunga kwe aike a mokonzi ti avaka si ala kokapa na ndoni iwara sango sunga ti Erika Vudakwa Ngoya nga na machi teros de l'Over Ngoy kapa ti gbungoli so abundo ala susiye ka mundu voko so akesa kusala mbagendu kusadi benigba so abateneti ala susiye tingangu asinala nga na ala tindu kusadi benigba so abateneti lekingo ya ti kodro na ala susi aike ti bendo ti gigiso akawa mungu momboko na leke ti kapa ti mingo tereso amuta tenelege bia ni ti fa kambisa ti angangu susi akota zu ti kodro ti be Afrika aike sara ti momboko na kapa ti lekerengo akando ndali ti amulingi ti kodro susi aike na ti akbale sungu nduzu asara na ndusole ekeda
titene izianga chi beni mandango yeso si abungu azuchi sambagi ala village dana 2 ala chi aussi titene inala ko ibuli na azusa ko maboko na yi titene iba a kusala chinyela ake sara de lando chi so ya chi ko drona rogachi lo ala zana sese mbele so ameli buku sa irena de stratégie nationale de solution durable sosi ake bando na ndochi ala sosi ala pe kodro si ala kiri mais ala sosi na ya chi kodro genga aussi ala kitea ndo swala la modala bonga na mbeni ndonde e ala songa si a fale awala ali déjà fale chi amunza pa sosi na pika ngwa ke mwata chala ye to ala sokweso ni la si atene bon fois le kerendo so titene akira relocaliser la da titela la waranjoni de chi amenge chala bona école et titela la sara kusala ngati de match code ay kena bebe ngondo ti benik beso ke batene ti mwanga ngunda la suyeti ngangu asinala na yakodo city be Africa si bumbiso atambula ko joni kwe amule gena la susi akoka panati ngoti timingo tere so ti sala meni tambula ti bebe ngondo na mbagiti samba susi ayo brase bala ko ndunu okuna tere ti bata ti bongi ndani ay keti tene ala batonga na yensi kando so fadi ay kelekere ada bango oko ngana andu kusala ndende ti yambango na amule ngeti kodo susi angu amwando tala si gouvernement ngati sala ngangu titene akili na la na njunindo achala ngosa kiga asake koro nguso ala kiga tizi duchingu ke koro nguso atamuya chi kodoso de kwe makamo osile ke titene akuzu akusala chi lekerengo adachi na dachi école na eso andu kusala chi seni kwe akelondonde na chi kodoso e fanala pialo susi abatene tilekengo akando banga chamulenge chi kodoso si yetingangu asinala abubeti le suleke benik beso abatene tala sueti ngangu asinala Joseline na bema kasui na bebe ngondo ti biati kodo ti be Africa fosar conge toadera ti sala si gbata ti samba agamini njoni kodo so mulinge ti kodo veni alimbi ti juchida ngana ando ndende susi alimbi ti mombo konala na tapande ti danganga dalokolo ndo ti kango ye ngana ambina ndo ti dengo buzendende beni sangona ke ti so ayeke ngagi ala so si ayeke sara kusala na bada ti ekonomi si ala gue na lichala iba ayeke lo so si lo ke wayanga ti ndoko ti bada ti ekonomi Amadou Sabi Manjo si ala gue ngbere ye biri ti gue ti ba ndoko aso si ayeke sara kusala tene ti dengo buze wala tënë ti a Simon so ayeke na peko ti ndoko ti brasserie Mokaf si ala gue ti ba wala akusala ni ka ayeke tambula na legeni i wara sango so ngana ti Larissa agundukua ngana Blonde Bambi akendali ti kota kapa ti fami use ti bada ti ekonomi na ti bango tënë ti aye so angoro e si kapa ti tambula so abagigi ti tene awa wango so yeke na ndoko abada so alingbi ti sara sabango ti akota ndo kusala na be Afrika tambula so ayeke ti bembe ndoko zo na ndo ti amasini ti kusala na ti ba na lege wasi alingbi ti kiri ti lekere nzoni kapa kusala ti Simon na kodro ti e be Afrika kota wa mungo tënë ti ndoko abada so ayeke fanda ti tambula so e wara responsable ti responsable so ada ti mu faso zilani na nduzu e ta asumeni mbe ti na ala ti tene ala ga lekere ni directeur général ti Sydney lo sar na visite ni dans le fanay comment a que ça la processus ti tene a moi si a nya mélanger ak bini a zone écrasé ni si a gwa gato na simonzo dans le fanay quoi so ça ra me quoi na kutamiki bon en tout cas la teso directeur général la tene ala commencé ti lekere peut-être que Guénangou encore si wara Simon parce que normalement si fadira devait tene remettre usine tout titene wara Simon il faut à peu près ngota mais biati ko dora tene urgence ak mingi il faudrait que Simon ti aba gigi laso si a zona tene bon le temps que à l'écran surtout à machine surtout à face ak bi amena pièce so engine faut commander ni tout à remonter ni quoi il wara fini Simon na tingoko ngana akondembe so pakara isa ibako sole ke bembendo nando ti kusala ti simoteri afa polele lengo ti kusala ni ngana ayendende wala akpale so sindo kwa ti simoteri ayeke na ni ndali ti maingo ti kapa ti kusala so pensez na bangondo ti ya technicien ye na peut ti tondani na ti ngwa oko mais problème ti ayeke nye areta so atie so amakanda ambeti ni angba ti traîner
la sa ke yani a petit goto ko mais si ton ala sana beti yu papa so aussi akumba ga et il démarrer quoi cause akumba so il doit sana kwa ni doit wana mbeni ko doande et ganani il commencer d'abord à quoi nya ouais si il commencer à exploiter titigi parce que des ganiso il baso il tombe dans il pour réparer quoi ouais si il commencer à produire ciment à que moins de meni yangu bachangu mais sinon il faut que il mwambe na ikayo il essaye amener kodro aba pour konyo e fanala so ngurugbia ake gina legendende kwa titene zango na sese kusala ti simon so abagigi biani na kodo sese ti be Afrika. La kwena legeti asango ake ndoko agbenga sosi ake ba teneti seni nga na ti kapa sosi lo kelekere na ti ayinga akoko ti mungo asango na ndo ti teneti kpale ti kobela ti ebola si lasolo lekerenga beni kapa ti tene amu amiri asango na o abe Afrika wala atombela na la ti tene akanga lege mata na ndo ti tene ti kpale ti kobela ti ebola sosi akina koroti Congo dipanda so akina katikati ti koroti be Afrika laso lo sosi le gonga da kota wanganga Emmanuel Namkune si le gonga fale ti fa a pekoti asango sosi ala rokoto na yata inga so a on nando ti tene ti kpale ti kobela so ekizina legi tena lama asango nandoni na yanga chiro. Situation ti Ebola so akembeni so a sara mbeto na yi onde na la mbeto a sara yi la na la ike tusigina mbeto parce que ti sina lango ti la so ungo ti azo so akena kobela ni ake saku uku na lango ti biri ake saki osio mbango osio bale osio na gombaya ti sina laso na ndapre so aga saki uku azo akui saku se balo menena oko biri ngonse wara biri na ndapo so igati zingo atene azo kui sakki use mbango oko ti faso lana la ungota zo so kana kobera ni akagona nduzu ungota zo kana kui akagona nduzu raison na ke so azonika ala yeti ma wango so awanganga ke munala lege so zo ke mu makongo ti Ebola akana lege so tongra zoni lo kana kobela ni makongona kana tereti lo kwe toucher bongorlo partager bongorlo toucher tereti kwan momo makongona na awango so munala na siseti Congo démocratique mbeni wanganga tona amu kwa zana ya tikes utena famille atene gi azoso afanu falege na ala munala bongo ala yuna tertela la mukwani agwalu afamiso ala sarangonzo ala mula pika lo ala falo gingo be na mbeke chombo moeda gingo be akeda teti na yati langoso maso mbeni kete masika wali bubalako so tertula muwa e lode na mene amulo na zapai agana lo na zemio ala munguti terlo iyo grâce au laboratoire so akana mbageti ubo agona nguti terlo abani abake ake Ebola pe ti fana yi ke mbetoti akana mbageti zemio datia itati so akpe ala bwa ke sina zapai akameni kete kodro na mbageti RDC so akanduru na mbeni katikati kodroni wala ville so irni ango akandoso si azo londo na ndoso se mbomati Ebola nada ala ko kamingi donc asina ango asina korotia nila beni use laboratoire ni asia weso OMS atokanei na yati yenga so aga ikamuti gotiza na zemio titene au lieu tant so muti tena mu nguti terti zoti gwani jusqu'à la obu tongana yena ke ala bembendo da mais titena yi que na yenga so on beleg bia so ke bando na ndoti seni atokazo balu sena oku na mbageka awanganga moi mbeni azana obo azambeni na mboki azambeni na zemio na ngoye so itenala ala ngati faye na yati akodroso ala gonduru na azoti kodro tifa
gercha iso kombi ke tenegi titene ala inga nizoni e na ala na zoni ala zana sese gereti kusala titene mbeni zo londo na mbeni na mbage kaloga ala balo e ala gonalo iyo na danganga titene fanalo teke te rula muwa nyela lo doti sara ala na mbage si na fade ke gona sangoti kwati kodro na sangoti kwati kodro iki ba ke amene abumi chinza pa agise si ala gunga chitene ala sara kusara chi kwati kodro ngana la poso chi laso na dagbata chi begwa kapaso amuna na legi chitene ala gwe azi azende aikenga osi mene bungoli chi danzapati moske chi mbege chi begwa ti guti tene yeso ti mu abene adon wala amena materiel so si aguti mu na dagbata so ti munga nguna lo na legeti kusara tiro exanga ti tene moska pe maki meni dambaza danza parti agissé izina na legeti tene ala masango na ndori na ngati Yannick Gobinam et Blondé Bombi na ko jwangu ngati ndapre yati dagbata ti begwa a gion si aga andoti sarango kusala ala sosi ya ke sa kusala na ati bumbi ta masika wa mabe na ala sosi ya sa kusala na beginika abumbi terecha la mingi ti zia zende ti tenala zando suka polele na legi ti sarango kusala so bumbi ti agise ayeti fa so fadini gimu mboko mingi ti tenel nizia zende si lo tonga mbera mingi na awa be Afrika ti tenala ala za andukwa ti leta polele ya ti ti ya ke so choisir mais tu dois finir faire avec mais il m'a la besoin déjà il s'arrête là et que déjà mis exemple sur nous à bâtillage même si il s'arrête là il peut si on a il peut la coller petite fille ça n'a pas bâtiment là c'est le monsieur doit ça ni propre qui continue notre activité à l'hôtel so avec l'opération les jusqu'à aon kwe na zingo azende bumbiti agise amunga maboko na dagbata na legeti ambena bakuruti kusala abale ngana HS plus city tamulegi na sala sa kusala tala yamba yati beti de potage yati beti de kotamungi na tisala ba tipo dromu la muti samoti je ati il fallait yanga dati nettoyer legi ando sura ya kanga sara ya nettoyer titene dossier qui petit dans l'asso AJC Front d'Action Jeunesse Chrétienne na sema voyage une heureuse coïncidence parce que à calendrier ndenge mais la pas l'asso na yati principalement na yati babati mairie tisara nous merci initiative sur la canalisation il souhaitait qu'il y ait un tangatage de quoi parce que l'initiative sur la bouche a été connue de tout le temps à la aussi à la respecter il y a des santé comme nous disons allez il y a eu quoi de la saleté et merci mokonzi gbata ti begwa agonda ti lo sarango kusala so si lo unda nambena maseka ti tene ala saranga atonga so na ongo ti lo so si lo eke watuka ti alezo ti begwa oko lo gonda ti lo nga legi ako ode so si amaseka so asara commencer na mérite de quoi pour nous dire que pour la yeda si ça ça surtout fana la population qui
iga sara faninala iga sa kodonala isango kodo azokola isa kodo ite sanfa aboko na maboko sisa kwachi so benekila ikaiteka la sarango kusala ti zingwa zende so ala so se akesa kusala na ndukwa so sa keti bato kwa kutukutu ti semak voyage nga amum legoti ala okoti tene ala gala jusna terche tatala si ala zia zende na yati dagbata alingi fanala so zingo azende so si abagi gina mbegeti begwa ala so si ake sa kusala na mbegenika amaseka ngana la so si ake sa kusala na gbeti leta pepe ayeti tene atombera mingi na amaseka si faso zingwa zende abagi dukwati leta pepe me aiketi azukwe Akwena legeti a kwachi kodro iba eke mini a bombi ti a amical chala sosi a eke a turguchi ekonomi si ala gunga dati tene ala sara kusara ti kwachi kodro laso na ndo kwachala so wala tene hotel de douane si ala gwe ala zi a zende aso a juchinga kati rokoto asango so ti tene evonga na la ki erike vudakpa ngoya ngana mbachi Terence Delover ngoy ayeke na gbebe ngundu ti lusu silo eke mokonzi ti bumbi ti awali ti ekonomi ti kodose ti be Afrika posede abazen si kapaso atambula ayeke kapaso amuta tene biani na ala koso akina ya ti kunduni ti lungula azende na ya ti kando susi ayeke yamba akusala ti tene ti aturugu ekonomi na kodose ti be Afrika ayeke ndo so amulege na ala ti sara si anduni adu ti nzoni nga ti kpingba kamba ti sarango kusala ti mamboko na mamboko na pupu ti awakusala ni bangundu susi anjara kana mbi so dia ci kodra za tetene asi sak samiji ipo inota ya ci ville to so la so inota ya ci douane ibando a proprio so akapendre mingi anjara kana mingi tetene inota ya ci ville mbate ya ci ville du ci salite njeni ka azende duka saranjena wacho kodro so sumbe baka timbe ka dupika so kwani akuguna devaka wandu chimbini ndi mama na sazi ke ndona kumachichi njara kikete merci na DG ci douane na bing chawali douane swala lekere kapas kuna ibani anjara kana mingi kama maboko na maboko bing ci sara kwa azende so ke jela so ci amlengi ci kodro du ci ni ci wora kete pata aka edala ala zaligi change ci butinji kai asra kanjona alingbi inga so kusala swate na operation kwati kodo nambageti ala swake amical ti adouane ti kodo seti be Afrika amulege nala tulungula azende ti lekere ya ti akando oko na oko nanga ti zi azende koso si angorondoni ayeke gilege oko so si agota tene biani na bangondo ti lusu leke mokonzi ti kunduni so ayeke poase adeya abazen afa so ayeke mini fini ngombo ti kusala so alingbi ti kpingba si alingbi ti za kando ti ladouane ti kodo seti be Afrika nzoni ti mulege na ala ti tene asa kusala ti ala nzoni nganda ya nzoni ndo la kona leke ti asango ti kwachi kodro ayeke gbegbe so si luke ba tene ti kwa ngana ala so ayeke sara kwa na ndokua ti CNSS si maboko na maboko ala sara la so kusala na ndokua ti gbegbe so aba tene ti kwa ti zi a zende e wara sango so nganga ti Serafine Bazatu ngana Rodrigue Feitel ala yu abongo ti kwa na maboko ti ala pelle rato bale ngana brouette gbenyo biaso abatene ti kusala na azo ti ndokua ti lo abumbi na ala so asa kusala na ya ti CNSS na gbata ti bongi ala londo tonga na zo ako ala ti zi azende na ya ti ndokua ti ala e ma gbenyo biaso abatene ti kusala parce que a itati ya menengeti ti CNSS ala mobiliser teracha ala sara kwa mingi et beti bi njere biga inala titene tenala aussi que ba yeso ben piati kodro ala kwa ala baka nduso comment le sara ni lo solo kina aye mingi ti sara ngoni lo na kwa mingi mais le mouton ti lo na samedi na d'après titene lo sara ni le ti fana ilegela le ti mona yi exemple titene que ba soit quoi agitene eso titene kodroti a duti pendre a duti propre agitene ti gouvernement quoi mais a ti zo tout soit quoi na yanga da do ti londo a bale yanga da chulo a arranger ndolo et surtout il n'a quoi place où il que passer ton mingi là donc place quoi ti a do ti duti pendre
donc depuis que ça qu'on a déjà zoti sango quoi ti CNSS ngana kota zotala DG tala tout parce que ala ça peindre quoi donc mbikina poko tala ndina la jitene il arrêter gigape il continuer à lindaya ti habitude azo itu ya zoti ministère ti sango quoi social irina tene travail emploi protection sociale la formation professionnelle ngana agence sous tutelle soit na petit département so aki où c'est nécessaire na assez peu ikwe moboko na moboko ngana zoti ministère ngakwe puisque mitene ministère là egeso ala yenda bela egesi isara quoi na yachi na chindoye na angura kwe tenechi a kwachi kodro tenechi la poso tiraso iba kinga gi na loso si lo ke wainda ti kubuti ndukwati gbengba susi aba tenechi ngonga nguna akete kodro Frederic Wagona si lo gonga dati fa bibetiro na yati kusala ti a kwachi kodro susi atambula na yati agbavaka kweti bongisi na fango tenechi lo faso kwati kodro atambula njoni ti la poso ti laso yiwara sangongba ti ereduce pengu yengana ken priva likundu tatene biati kodro wafangumbe na sendagi Faustin Archange Touadéra na yati atene tilo ti kwa so lo muyanga na ngurubia lo za atene ti sukulango yati gbatati bongi ngana aketa kodro polele titene yati kodro vuru sikwa alimbi titene atambula na lege na tapande na ndaprenso na ngbonga mbasambala belegbiaso lokoba teneti lekengo lege na kodro ti so akepakara Bertrand Arthur Piri so na teretilo ala so kwa kesara kusala na ndukwati benegbiani so ala londonga na zo oko na laposo so amu aiso atene pelle rato brouette na ambina indende zembe titene afa yati gbagba ti ndokwani sosi azende wala apere aindende akeda belegbia aduti na lini longakwe lomu pelle titene lofu azende wala dusosi legeni akanga na tereti ndokwatilo sosi nguza papika akizuna ndochilege wala zuna yati gbabani si ambena zuni aduti fadeda akizi aiso kwe akanaisi duso akanga ala mu aiso azana ndosi duniso ala zini kwe si ala lekeni pendire tonga so biengbia kwa tida afu azende so lo yona brouette azende lo munga pel lo fu ainani lo fanga lege na mbagi chilege lo sara kusala na ndokwa sosi ake fu ambutu da nduru na tereti ndoti kusala chilo lo ko lo fu azende lo ganani titene azana ti kutukutu sia onani lo tamblanga okona ako na yati andokwa chilo ti ba fini zoroko wala peinture so asara na tereti a bureau na yati danin dende silo banga lo tene akinzoni na bango ndo soni ba na yati ndokwa son dende wala direction wala service wala direction ti cabinet ambene sosi afuti tongana yeti duti wala chaise wala table wala sosi a fonctionnaire akidusi na ndona ka sara kusala so aka angbe na ye agirini ko afawe akinzoni avu finini a remplacer nani amungbe ni so azana gigi ngando so a irina tene wala garage sosi akasara kusala tilekengo akutukutu wala na ambina ye so abubalo tene akinzoni alekendoni izalege na belegbia sologo ba tene ti lekengo yati kodro sake pakara Bertrand Arthur Piri so lokesara tene na ndutu kwa ti kodro ngana ita tu sosi mobala ke mun kwa timbutu yanga tunguka mobala bani ala ga akanugo so ba ka buto buda sisa buda kanga ite mulinda na mbigi tika mugana mbigi ti yanga ti babati ndokwa ti kwa kanga momboko ala zini et puis ayata ndokwa yata bureau akoko yata service akoko
il y a devant ta bureau ni na gigi na ya ni quoi qui passer là sur yanga dati l'utiliser zende quoi qui tenait si lundi yanga dati a du aussi pour les na seni bon tenir so il pas na bendo aussi bon monga sango kwa ni akana ligiti so yanga tungwela tenir il faut à ça la planification. Ça veut dire que à Baguette, tu as quoi ni Iboli dans tu quoi ni les kékérés tu quoi ni c'est ça et c'est qui ton gaso peut donc na ndo kwa tumbige à je sois comme on qu'on a dit directeur de cabinet que da chargé de mission que da à côté wainda que da ala que bolita là et puis la direction générale du fonds d'entretien routier sur le combat tenti les kengwali aussi donc il a la quoi qui bumbia ouais c'est fadé so et qui sorondo so il doit tu goda il est tenu il va onem il va tati du fonds d'entretien routier il va quoi il faut yangati quoi du quoi ouais c'est balé qui les kengwali tu quoi ni sigi donc il tena mon ça tu tenais quoi na arrêter peuple mais qui boliti la réunion ti cabinet et puis après qui sort meni les sort meni dosso si babarani ou ndoni dosso si legeni ou si qui meni dosso du aka mingi ici tenir goda et bulgrata la kete to du sort ndoti baso ake belegbia Arthur Bertrand Priri ngana ala sosi ake sara kusala nando kwa tiro si ala gunga fade ci tene ala sara kusala ci kwa ci kodro tonanga ci so irunti fanala fade aikinga teneti kwa ci kodro sosi lo sosi lo gana erechi ndokwati wainda ti kubu ti gbengbe so ba teneti mungonga nguna akete kodro Frédéric Wagunda si lo gonga fade ti tene lo fa apekoti akwati kodro so atamula na ya ti agbava kakwe ti bongi ikezinda la lekitana ma sanguna ndoni nyangati ireduce penguyen a bumbi ndende atimbi teretia la laso na la poso so na bageti kilomètre 5 so ayeke kotando so si ayeke kayeda ti sara akusala ti kwati kodro mo ayeke wara bumbi ndende tongana ti RST écologie TNG brigade intervention na ti repression nga na amena bumbi ndende so si ayeke mu maboko na akusala ti gbia ti kodro mawani ayeke ti so ata so si nguru gbia na abumbi ayeke sara ngangu kue ti zia zende na ya ti gara so akusala ni ayeke kirikiringo na peko ndali ti so si ambeni awakango ye ni ayeke mu maboko na akusala so pepe asara si zende ahondoni ti gara ti combattant aye ni kue ayeke tambula na lege ni waenda kubu na ndoko agbeyon gbia so abatene ti lekirengo ya ti kodro ayeke fa peko ti akusala so si atambula na lapo so so équipe ti coordination ngbanga na peko pepe ni la laso e bombi izi salte na kilomètre 5 izi na combattant mais na so izi asalte ni amena ministre atene ngala ngba na peko pepe ayeke tapande ti ministre économie numérique so lo mu azo ala gue aleke ya ti so katel ti lakuanga kozo mo gi pere la mu ndoni mais laso mo sika pere encore ayeke dape gita apendra da sese na vuru pendre na mbege ti école Benzvi amwenge amama ti amlenge aye tene amlenge aduti na ya ti salte ape na ya ti zende ape ni la ministre ti promotion ti genre lo mu azo ti lo ala leke ya ti école ni ngoi ni la si to e tombela na ababa ti amlenge to ala commencé ti leke ya ti aécole parce que école aga nduru ti zi il faut to école aga ti zi ya ti aécole ni ayeke propre to amlenge aga ala duti ala sara école ala mandambe ti na lege ni aussi na mbege ti CNSS ayeke ministre ti travail lokolo ngba na peko pepe lo mu azo ala sara kuaka gba ni na mbege ti PK12 député ti begwa 1 lo mu azo gba ni gba na sara kua na aussi DDR nga na mbege ti akita kodro ayeke akodro ni kuala ala sara kua mbi peut ti fanga mini oko wusi ape akomanda na akuta komanda ala hinga que chaque samedi ala bombi azo ti ala leke aya ti akodro na peko ni bumbi ti bebe ngondo na ndö ti akusala ti kua ti kodro ague na mbage ti danzapa Baptiste Galabadia 3 so awamabe ti danzapa so ague nga da ti zi azende na ya ti danzapa so nga na ya ti gbagba ni nga ti lekere lege so si abuba ema mama mokonzi ti faible ti danzapa so iye fade ti tene isa kua ti kodro laso e ba yeke lege so e luti da so lege ni abuba e puis na ya ti danzapa ti yeke pere asuku na ambeni aye so si asara nzoni ape ni lo so
to iya ita iya wali iya masika iya bumbi ti sosi ya kina ti eglise ndende ti tene la soso ikwe isigi igana keta kumba ti kusala kiri profite nani ki singila na coordination ti kwa ti kodo so amunga na imaboko ti tene wara sese wara gbakuru ti kusala si la soso iga ti tene isa kusala ti kwa ti kodro ten ti sosi bia ti kodro atombera tene anisa kwa ti kodro iso ikena danzapa idwa ti mutapande idwa ti londo ti tene imu maboko na tongombera sosi wala na kapa ti kusala sosi bia ti kodro aza na sese ti tene quand même kodo ti aduti na yeso a irini na ti propriété e fa na ala so akusala ti kua ti kodro atambula nga na ya ti akete kodro ti be afrika na yunjina sango ti a kua ti kodro e yeke gue na ambeni a sango ayeke kota ndokua yinda ti poli construction service BTP si lo gue nga fade laso ti tene lo zi yanga ti ndokua ti ro tënë ti akusala ndende so si lo limbe ti tene lo sara tënë ti mayengo ti be afrika si matanga ni atambula fade gi laso gi na ndokua ti ro so si ayeke na vaka ti gobongo na ti bavaka osho ike wara sango ngba ti junior prince maliavo nga na rock tiakpa poli construction service aduti tongana meni ngangu ndokua so aga ti mai kodro ndokua so afa akpengba kusala so lo lingbi ti sara so mo yeke wara architecture na ingénierie génie civil o na assainissement aye ti wâ ti dada na lege ti la nga na kango akota kungba ti sarango na kusala na ndö ti akota ye so kue lo yeke sara lo yeke nga meni ndokua so ayeke mu maboko na masika ti kanga lege na atene ti chômage nga ti mu kusala na masika na fango na ala ye wayenda ti ndokua so lo fa ti lo lo tene ala yeke nde na amba ti ala na lege ti akusala so ala yeke sara so alu ti na ndö ti aye osho so mo yeke wara nzoni sarango kusala batango nzoni se duti ti azo ti kusala nga na ye aye ti akusala nga na ngangu kusala so ala sara na lege ti discipline na ndö ti système ti politique so bia ti kodro aza na sese apusu jeunesse la so ti tene jeunesse asigi e ba gi rando ayeke kanga lege na jeune ti tene ala mai mais laso na ngoi so e na mo e ti ngi laso si mo ba poli construction abagi gi so ayeke na ndö ti système so ça permettre na jeunesse ti tene jeunesse asigi à promouvoir à évoluer institué isa entreprise so na sese ti tene mu lege na système ti politique so tene amai amu lege na mo ti kodro wara aussi ga so mbi yeke promettre mo ke c'est la qualité ayeke kode ti sarango kusala ni ayeke ndende e ba entreprise ayeke ba ni mais e ba aussi aétranger aga mu kua ba ni ba ti qualité ti kua ni et maintenant entreprise poli construction ayeke yeke ba ti ngombo ti kusala ni ti tene lo mai na ye na lege ti ye ni na aye so kue yeke tondani tene sara e sara ni avec autant na ti respect ti norme ti construction yeke na ando so yeke leke so ayeke osho na ya ti bongi nga na kete kodro mais si na ya ti ngoi so ayeke ga so le pensé na ala e peut ti wara encore terrain na ndö ti mbeni chantier so ayeke na sango so ayeke mbeni R+4 la e sara ngoi ndo abani kue awe donc yeke gi lege na ti ngoi so ti longi na amasika so anda na poko vraiment mbiunda ti tene ala ede kodro ni na ala sigi ala ya tore tanga na nduzu ye so kue ala tondani ti tene ala sara na be ti ala oko ala sigi ala ga e débouze ti ye ti tene kodro ti agua devant ayeke na lege ti mungo maboko si kodro na ayeke gue na devant donc e ti sa amba ti mbi amasika kue ti tene ala ga e bungbi maboko na maboko yo kodro ti na nduzu matanga ni akanga gi na fango akpengba kusala so ala guda ti sara we nga na aso ala yeke sara na mbage ti bongi nga na ya ti aketa kodro nga azo so kue akokapa na ya ti matanga so aguda ti ba ndokua kusala so ala yeke sara da si wayenda ni afa na ala mbaye ti ndo so aga fade so awe ti yapu pasi ti awabe afrika ti hunzi na sango ti e ayeke nga gi awagosinga ti be afrika so si ala gue akokapa na mbeni kota kapa ti manango ye na kodro ti chine si ala gue nga laso ti tene ala tambula bia ni ti ba andokua so si bia ni ayeke sara kusala na ndö ti
a yesu si ala limbi ti manda na ndu ti tene ti vungango asango na ndu ti agbanda tere nga na ndu ti tene ti a yesu si alimbi ti tene asara na ndu ti banda tere na ndu tendi dengo yaka iwara sango so nga ti léger kokpaka mberi na Chine. Ala so agona mandangwe na kodro sisi ti Chine dal ti mango tere na popo ti kodro sisi ni na kodro sisi ti be Afrika mbili ala so akisa kusala na ndu kodbinyo bia so abatene ti asango atonda ti amanangwe ti ala gina mbage ti Chongchang Group ndo soka akota wa bosinga nika akisa kusala na finaye so a ireni numérique na tambo ti kusala so amunga la lege ti batonga na nye ambata la so akisara akwasinga nga akivunga sango na lege ti ayeti numérique na ndoti banda terenga na ndoti alimo yesu amunga lege ako na awagusinga so titene ala guda ti sara eketa kwasinga ti fanga andara tala use tambwa ti kusala ni aguna ala na yati meni kota ndoso a irini CNJR ti Chongchang ndoso ka ala guda ti batonga nsi ndokwa so akisara ti mu aye tongana kodbat so alondo na mbage ti Congo ti sara ni titene aduti tongana abateri na yati afonono nga na yati akuta andoti sango akusala yesu aikependere mingi na bango ni nga asara si kodro sisi ti Chine amai tanga ti tambwa ti kusala tala ni agunala na Chongchang Shelling Agricultura ndoso ala goti ba kotando kwa so akisara masini ti dengo na yaka somo ke wara tracteur akota masini ti zengo asisi yesu ala bani aikependere mingi si azanga njana betala akiso kodro sisi ti Uganda so ake akoti akodro sisi ti Afrika agudati vo agbati amasini ti dengo na yaka na ndonika ti tene atuka na kodro ti loten ti maingo ti dengo yaka ajutingo na yati akutukutu ti dengo na yaka so nga sarango alimo aike yeso awagusinga ti kodro sisi ti be Afrika gudati sarani ti tene tambwa ti kusala so anga na yati mbaye na nga kpengba mango tere na popo ti kodro sisi ti Chine anga dunzoni lengo na lege ti amara ti atambua ti ngango etonga so. Bapa na mama ikiri sigira na la mingi sosi ala ida tiba apikoti akuta asanguchi ti la kuso na dalimoti be Afrika e sepena na nga languchi la so itene ala ngba Johnny.